Ukusa kubonwe izintombi zomhlanga eziqhamuke kuzona zonke inkalo eGauteng zizonxusa iNdlovukazi ekhotheme ukuthi iphakame ngoba isikhathi sokubuyela ekhaya sesifikile. Obekwenza izintombi zikhonze kakhulu iNdlovukazi uMantfombi ukuthi wabamba iqhaza elikhulu ekuvuseleleni isiko lomkhosi womhlanga. Bakhona kwethu la ukuba sizo acknowledge ukuthi siyabonga ukuthi bas protect back then, siyabonga ukuthi leli siko baligcine liphila kuze kufike manje nathi sikhona ukulipractice sikwazi ukuthi sabantu besifazane abancane bakwaZulu. Lana ke eGauteng kungena uZulu wodwa ngoba zonke izizwe la eGauteng aba interested baya join si practice kunye nabo sibamukele and asicwasana. So siyabonga kakhulu sizovalelisa kuye simbonga ukuthi wasisiza kakhulu ngokuthi asivikela. Nezinduna ezizinze eGauteng zibalule ukuthi iNdlovukazi ekhotheme ibikhathalele wonke umuntu okhonza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu. Whoever is going to be taking over ahambe enyaweni zakhe, because really asifuni ukuthi sikhohlwe la sibuya khona. We should not forget where we come from. Amasiko nezinto ebezenziwa every year kwaNongoma zihlale zenziwa njalo nje. Ngokuhamba kwesikhathi kube sekutheleka iNdlunkulu izokwemukela umzimba weNdlovukazi. Namabutho kaZulu awazange asale ngaphandle njengoba ebeviliyela sekuzophuma umzimba ulibhekise kwaZulu. Kubaluleke kakhulu dadewethu ukuthi sizokhapha iNdlovukazi njengalokhu silapha nje ngoba kwaZulu ithina esingubo yokwembatha njengoba silapha nje eNdlovukazini yethu yithi esibaluleke kakhulu kunakho konke amabutho ngoba ithina esingubo yokwembatha ngoba ngishiphoyisa ngishisotsha alithathi lutho kithi yithi kuphela njengoba sesiphelele silapha nje uZulu sephele wonke la njengoba usibona nje silapha ingakho sikhombisa kakhulu nokudabuka ke eNdlunkulu nokudabuka kwethu ngoba iNdlovukazi ngoba ihambile nje ibisihleze esihlalweni ibambile ukuze izosuka ke bese kuzogcotshwa ke ingonyama yethu entsha ekufanele igcotshwe kubese kuvulwa isango ngaphandle kunganise amabutho. Imoto ethwele umzimba ibiholwa phambili ngamabutho ezinhlangothini iphahlwe izintombi zomhlanga. Uhlelo lokhanjiswa komzimba weNdlovukazi belisingethwe ithimba likahulumeni waseGauteng liholwa uNdankulu esifundazweni, kanti kwasayena uNdankulu uDavid Makhura usethimbeni eliphelekezela iNdlovukazi ohambeni olibheke kwakhangela amankengane. We are heartbroken because she, in the aftermath of a very sad passing of the king, she had assumed great responsibility because for us kingdoms, traditional leadership has always been important. Undankulu kwaZulu Natal usihle zikalala ujube amalungu ecabinet yakhe kuzosebenzisana nethimba likaMakhura. Namhlanje silapha eGauteng province ukuzolekelela abantwana basendlunkulu, ondlunkulu, amazinyane esilo ukuze kube lula ubunzima njengoba bebhekene nokuthi namhlanje bazothatha umzimba kamama uNdlovukazi wesizwe sakwaZulu. iNdlovukazi iphume emakhazeni aseGoli ngamahubo nemiga yanqamula njalo ngomgwaqo uEmpire uN17 yabe isiyongena kuN3 isibheke kwaNongoma. Sikhuluma nje amabombo abheke khona kwakhangela amankengane lapho iNdlovukazi izotshalwa khona ngolwesine eIntatha.